Alright, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Netu yum palle ya hakata ko pohra dinin ka be yum be kantanga kanan katar ka gba NTV tin shi sahashalngo na won ga fara de la kala shibza ha am bang ne idi jangle pohbo she kat be ngoma de men la katare ka tamba be da gba shawara puni ka jing palle da yogi fitan ya ngoma kat dal fatama ngona da nye ti shehu netu tundana ngunya shehu malam rufai na to balama ko oda gartu na nong da tafsiri jangmana antu tin da kanmana NTV kurgata zancan kurga na salatu sahanda balama de bah bande tan ban sulan na rat salgo na kaman yunu idi ma den yam puhuma de malbuka tan su kamza hakpal zumma jang shalni o yi puhru zumma jangle nto puhla idi mo makata dal fa mo ma min pamma ma shawara puni kabada ba na malbuka ta ne ba kana jang gahno ma puni ntala zang la musuno dal umma ma ngartu ne zang pu idi 2021 idi janglan balama idil fitrin balama kad nan katare kasan camera namna na tidi shahra nyanya idin ngoma ne yan pusham tin shi sahashal ngona won gafara mbal man puntana da zo to belan nan saha tin ke janglan ma pu ne tizan limam nyaga nya janglan ma ne yan pusham di na ka shalla biane NTV kana ko bumma ya tana be janglan ne Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu subhanallahi walhamdulillah المنكب بالمنكب والساق بالساق يرحمكم الله جميعا الله أكبر 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 حكيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله الله أكبر. أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل ذكر الصالحين سببا لنزول الرحمات وجعل ودهم مفتاحا لأبواب الخيرات ثم جعل خدمتهم والثناء عليهم جالبا لجميع العلوم والفيوضات فالاقتداء بهم اقتداء بسنة أفضل البريات سيدنا محمد شفيع الكائنات صلى الله عليه وآله حق قدره ومقداره العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. له الملك وله الحمد وهو المستحق بالعبادة. لا إله إلا هو الواحد القهار الذي أمر رسوله بالتلاوة والذكر والصلاة فقال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. تأمل هذه الآية لقد جعل الله لكل شيء حدا ووقتا إلا الذكر. قال رجل يا رسول الله كثرت علي شعائر الإسلام فدلني على أمل أدرك به ما فاتني. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله حتى يقول مجنون. هنيئا لمن ذكر الله. إخوة الإيمان اجتمعوا على ذكر الله لما روي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم نور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال فجس أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. فقال هم المتغابون من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله ويزكونه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الإسلام اللهم لا تنصر الأعداء علينا اللهم لا تنصر الأعداء علينا يا أرحم الراحمين اللهم بارك في تجارتنا اللهم بارك في بساتيننا اللهم بارك في حرسنا اللهم بارك في أماكننا اللهم بارك في ديورنا وفي أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وملوكنا وأمرائنا اللهم زد أميرنا أمير فتن اللهم زده العافية اللهم زده العافية بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين تتوتو ما دكوي الله أولا ندمنا نتلم بابو كتير نتبان ندمنا نتمننا منشة كا بامبا بيول بولبو نبتاريه تيه تبو كرنيلا رحمة زانتي الأمة وجعل ودهم مفتاح لأبواب الخيرات ŋunin nyɛ ŋun chɛ ka kpamba maa bi yurlim ka di nyɛla din nyɛ shaafi shɛli din booni alheri balibu kam zaana summa ja'ala hidmatahum wasana alayhim jaliban li jami'il ulum wal fuyudat ka naan chɛ ka bi hidima niŋbu ni bi paɣabu ka di vɔri baŋsim balibu kam na ni kuma baŋsim haske balibu kam na fal iktida'u bihim iktida'un bi sunnati afdalil bariyya namuna wadana nyere wala wala ham pawo mi wadana nyere ay bo nam kabnya ngun batale ay bo kanya ngun tale de zo de butuna nya na kali hishemo a kan ngun to ma na wunun do ka san san to nyende to li hishem na to an to li hishem na Allahu akbar wa huwa al-mustahiq bil ibadaha illa huwa al-wahid al-qahhar ban shan kan zo sa ka tun bi jamo betan bampone sai wonna wanda tamla wonna naganga al-qahhar wonyan so kamza allazi amara rasulahu bi tilawati wa dhikr was salat wonna nyan wonnan annabi sallallahu alaihi wasallam horo kadama wad karam qur'ani kuma wannan ba zikiri wa kuma wafo mu jangla yaha faqala ta'ala nima na kan banda an yarta qur'ani pun kadama utlu ma uhiya ilaik nyen anabi nyen kam pi ga nya annabi dezo mbon na tun tun sharkar le furla ka ban dole ma za ka ba pasara dan yadda utlu ma uhiya ilaik min alkitab qur'ani shel ne ko santa ma karam ne wa akim as-salat aynan in karna na nyen po ma jangle inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar nin sal kam za ngom bebjer yole way pour jangle to insha Allah wa bebjer ma jangle ma konkor sa kare de karla labe wal munkar nas hal bi'shal wamale de zadan chan wala dhikrullahi akbar amma wai zan zikir zan pale to danan be tone zikire aynan na tam kam dan yance ka bi shi ne munafirci bi shi yato so kan ku shi akon karkun la ilaha illallah la ilaha illallah bazo so nyanga nyam bazo la ilaha illallah la ilaha adane ashop ne ka bi la ilaha illallah la ilaha illallah tam kam kadan be asone ayatiyan kanata bahanda la kalma dan ka bwana bazan na an ka zaitiyan bahanda kataban kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan lazina amanu ndibana natalna ya yin ne fo shabban mal imani uzkuru allah dhikran kaseeran nan mi zikire na wani zikir ma amma yin yankun la pam ta'milu hadhihi al-aya ma bi taqama ayuma laqad ja'ala allah li kulli shay'in haddan bin shakkam dinya ibada na on tilla da tan akuto zan cimsi brana in lon lore da konan jeri no lor golma zaniya akuto yin asbashi impo azafar sai azafar tampaya tuni kam din ya ibada na wanzan da time zan zalle wa waqtan kafi the time zan zalle illa zikir amma zikir wa bace zikir wa bace time kam antona adola garozon nan ma ajmi nan ma achan me nan ma dan tam kam fi kulli ahyan qala rajulan sahabi so wa kanat baha nan ma kai ya rasulullah ya andu manna wannan tarantumo kasurat alayya shi'airul islam wa addini wa da alama nima alama shaniyan nan da kan yallara diggal sigarma fadulni ala amalin gummatun shale adruku bihi ma fatani in nan le lara shadin garkan ba in ban yale ni pale qala mun yiro la yazalu lisanaka rataban bi zikrillah mirkace kazin wa karkura
ce katam za hakar kul mahgarme karnyala zikrullahi anan la zikiri nyinde nan la tam kam buntum tun sha karnyala dan karaba pade to an pade yaqul hatta yaqulu majnunun hal ta page tamshali binya ba annan la ilaha illallah la ilaha kabira yin yambo hani an liman zakara allah so pele nan tabata wante ne boso da'iman wontere na won yara watal iman amma bi banye iman ma birgo pune ejtami ala dhikrillah banya manki la anda pam nan zikirwa lima ruwiya an abil darda doman hadisi kana kabdilna abi darda sanna abi darda wa ra'ayna nabi sallallahu alaihi wasallam sahabi qal ko yariya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nabi sallallahu alaihi wasallama wazan li sallam min marjilla in yali to la yab'asanna Allah aqwaman yawm al-qiyamah ni ciyo madale wa ndumanna natamnana wati nera ne mvo shaba ciyo madale fi wujuhim nur bi ku yasya akwai nyala banin polo ka haske shelbene ala manabir al-lu'lu' ko ce ka batam minbar shangazo lana minbar abasana lu'lu'e namle yaghbituhum an-nas an yakaso kamza habwar nabriya nabanan bala laysu bi anbiya ban fala annabawa nama ولا شهداء كشهيدين يا برابتم تتو بدر تلو قال وبلا يبتو عن كيل فجس أعرابي على ركبتيه كلا بعد سكرة تقبل أن نبتونه قبل ما يرجع بديا ونانكو بنو تونه دما أكون بين شهرين بديا أن نبتونه كوب ماني فجس أعرابي على ركبتيه كلا بعد دوسو كوكرة تقبل أن نبتونه ومن أكون لودنا يوزعه فقال كيل يا رسول الله يا عندما نتمنى تمو صفهم لنا نعرفهم أن يتنفوا شما وانتبه مهن بنا كتبانبا كباسبا فقال ويلي هم المتخابون من قبائل شتى بن ينفوا شبان يناوني من قبائل شتى قبيلة زلية different tribes بپلا دغبام نولي بپلا موهن نولي بپلا لاربا نولي ngombo kwankwanga nyo ngombo yorba nyo ngombo kaza nyo hal mohba wabja pune ya hal mohba kabjarne min qaba'ilin shata wa biladin shata lalan lanjaba kablan yila tansi shata daban katan yin kabina yajtami'una ala zikrillah amma ban shadan la'anda ba bil la'ana zikrillah zo wa yuzakunahu bi kana zikir ma sha anya kab jalga ba kab nan le kanan le na wonzo ka jalga le dumana natamnana tiben darga doman nanan beke nin kura bien afwan tanan leti tame pon explain ben sharan ta katanan leti yawalana ben sharan nan maza wazo son bara na won pa wazo son na won timo alafi lalan lanyere mbawulan beke te tangbanwa ulana leba bombe selim boma lana to selim bom ulana nduma na natamnana wa pahma nasara na wonje ka paga bay na won natamnana wa pahma haske nanam shanga bambe nanam maza nduma na ampahya darza tamal dabihi ka beke nduma na tana o yo mutinya ka guyana hasara balbe kam tamal contractors beke na on tamna o cheki lagare kariyina na on chaka yon ya kalantin ya shanga pahe tamal karachin ma ka be ke na on tana watim ya promotion lanan lanyar tamal ainihin wato fukarba nduma na tana watim ta sakom din ya alkairi dane na on da tita social din yan ka ta sam furbahe lalan lanyal temal ni bo shababa me tuma ka goli pi ka yoba to mbibin ma nduma na tamnana wat ka banan kana a ne bin yarban shaba telema ma bebe ke na on somba tengban wana on gulle santiti dagban na on malle ndan ya na nduma na tamnana wo sommo tenana mazaha na on somba daiman mabiya kwa mama musamman tal ni ye shelzan chanta mabimo wato ntuzobihi zome na woni chugo yem pole de bona kama azam moto mbarle yiran be ka san cheche mbarle yiran be ka san lore ndo le yiran balan karnanda bambargo na woni kunna mesanti dadam wayalla da mushifa yala wayna wa khalaqna lakum min mislihi ma yarkabun wa in nasha nugrikuhum
we manin tin yela la bambarga ni bama amma bam yela na hankali inna sha'a we tani ko borya no gori ko tin cem kina accident fala sariha lakum yinan accident tam shelma son kan to so wala hum yunki zona bimi yen kiya son kan yan mpaba nyevli ya to ashe kyoma ni'ma nyel karle chen ne bala'i de bala'i ma da ko borla gula cem jela ka pa yoma be ka chang yoma ntele mpaga leti ai chang jela chang ta shigna lafiya ma pa yom bala ami chang girgir ka ta nan azan ma nan leti ya to na ngum tene leti tamanin wa da'iman ti ibada shanga ta dabbatun to nya dahman nan dale banan song da te nyen do ko jin ti hay ariyan ye biya en ko binan ta to bele ko moy ka karto bela ka ayasam pangman dare ka ken to koldu kamal garosa ka karante de en kwal shin shaw tamalan yan guta ka san ka tanan anafira ne ma taruzo da mo na kace ma zahaban nan la tete taruzo ka ne paawo so lobiya kalan go sere waidana na na tan wa malam bukata na unje ka tame bashin na lafiye nduma na ngum te ka cence bala ibal bakam nduma na tamnana wari ce kan yin yango cete sun sune da ko yebe kyona an ti yin ba pabana fa azran se be biane na yin be dana na nduma na woni addu'a sheltin ko yen so mbal man da addu'a la tatawkaten na cin pola biane bankatuma na on zang batuma zantaba na woni to sura zang lakkar zanti na cimba zang lakkar on zanti na cimba kale pa ba imani ne ba banan ne man nan bo zohago na on zang la shel ayen zantaba kap chanka min girlfriends te dirle katam bana mayera nduma na ndan nan lada nduma na an tamba la shel bin yan dira katere ba bana mi yela katere ba manam yela katere addini yela katere jinga yela na wanda ce kaba zan lashal din yan zan na wanda ta lashal din yan ce kaba canta bai dayya na wanda nan talala na wanda ce kaba yurlan za ka kargo la addini sorzo ban na wanda ta wace kabi yiksana kaban tum bin shatin gadan bon da ma ayin nan ban sha asura na wanda janya wai sanan wanda tum dan gallara bablai wazo wadale ko na kada jan wata jiya na amal mo kiyama na amal mo kiyama tino kan wumbe ton sonko to wo onu in ya no na men bana shin mal kul mun yinga nduma na andat tamnana te pimba bandang lahira na onzom na ma timiti mba na onyin ba na tini imane radio so pele radio nduma na andat na osongma ilalan lan yale nyam pal jamana nyen beto na kayela ma chena nduma na andat na osongma kazalika radio nafta ali mama na onzom na mba wacce muka ce nyanga ta mama biyan na amfa ma lafi honorable faruk o biyan inda na tan son mo la abdurrahman director bazaha biyan na son bazaha kazalika tikatle ntv inda na tamlana ye kurbuna ma na man lantiti ki le la mi da kana mistake inda na nan lara inda na tamla wannan ye kurbuna ma ban sha'in bayri tun ma za na son so kam laran lan yare tikatle te janwa de balban golle ben sharan ba was man ban konle na wannan albarkana ka go so kam won je to ma lo bot ko bukatan ya shere ndo na na tala o santé menejia ma nya nda la fanan ma mbala ma na wannan tamlana banen sondete bir kan barakane na yiti nya kam mahanden to ben shanti mahamma to rezo ndo na songba na on de debaji te yino kam za na wannan tala gumta kace farfin yiya na on gumta kace farfin yiya na on gumta kace farfin yiya nduma na natana wogum so kam kace nche wo mino pa balai na on natana wogum wo dable kam kace nche wo mino pa balai na on gumta kace nche bala isha din yanke amin mun ne voso abandir go ne biyo nune na on gumta kace la nanma na on zoya nduma na on zomiya na on zomiya en kana nanma na on zomba na on zomba nduma na natana fongo yidala heram bala ye zog sombra na on nem haske na on pang haske na on gul fama tete ko pa be fama na on yihenle be gon gabsara nduma na on bang tan ban matete na on malamba to tekul tam te da palma yala ala jaminu janab nduma na on som wayi wadar zaki shel no ma bi ma zaha na on nata wace kare double nan labna kanan albarkanan wa tamamana shi hajina ila nduma na tamna
wa pa mo haske nduma na tamna na ogulo titi la la nyere wa ma bi ma za haji fasila nima nda ba in yawa balai nyenen beto ne nduma na son ma zahiran wa batina to ya rabbi ben shakkam zahatin yanyel ka kohe nduma na da chakatin yale ben tin yanya ben shawo kala nduma na tamna wa chakatin yale na wonna tamna so kam ji wa malla woniya kamalo muradin yeshele na wonna tamna ogulti wa palmete ni rayma titi amma ta zaha muradi kunyala titiyan bahande na wonna chakata bahande so ti chang lahira ti yiri pyarlana na wonna ko nyala anan muhammad na wonna ka anan muhammad diti to nduma na ta suhra ta suhkam amma ta kabin shatan kulen san waha ka lele ka de ta da duwa fara ta mal qur'ani amidan nyare ta mala nan muhammad am yurnya kan yin mutum kai na rahmatan lil alamin to qur'ani da hal barka ana muhammad da hal barka pamba da hal barka makka da hal barka madina da hal barka mun kambe to kana shin can haji nduma na wance ko can haji mun kambe ke kana shin can haji na wance ko can haji mun nan min can na wance ko labe da man tiku na mo ma hajin le mbe to ne nduma na tana wannan le na wance ka so kamza haka tabbal ta patam shal har bi bu ala haji ba aso biyan yusra da man ni rubban nan haji ka babal ba ala haji ka baso yusra da amma ale nan haji kallama ka so to no me sai ka ba ala haji mirka tage anabda nan haji amma ku kun ka na ala haji annab muhammad lalan lan yare sai na abubakar waranan haji aku kun ka na ala haji sai na abubakar sai na umar aku kun ka na ala haji sai na abubakar la lan yare sai na aliyu na sai na usman ba ma haji ma da mariya garnyen dinwa ban bon ba ala haji ma la me ba ban hasata ban ku ne abubakar umar usman ali la ka ban ku bon tabcina ta zo mana an cika so kamta ta na haji bi sirr fatiha ndumana an tamata sura coronavirus shabon na anti corona ndumana an ko le san labe ndumana wona nyine midin yishela la chakar labni mane daham ban yela ka san tete te paaya nyine dahan adan la an yursu na yan dahan wa dahan da wajje so da zo kabe ne bala'i shanga ne salni nya kanon so pielle da nyela tuhle daham ba shanga an ko lehra kanon so pielle da ma amene bukata malon bala da nyela tuhle amma zabe ma ne da nyadan ka kul ne biya kamal iyala ka kabe sha ayandi ben sha me to zabal nabara be ka mina paaki kusha ko to va kola kay na bi cheki a bi walga taba apala halal biya zabal nabara tanto dele nta to ko to dele to amma nabin le ne zakta tale ka ba kulni biya kan yin zam asuna ka annabi yurlam karka sone to ran yabala ita tale na wanda non talala coronavirus ndimana non katama na won ko golgan tika cencene hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel bisirra li ilafi bala bismillah sohiya la bismillah sohiya la shewna social maza han wana amfani amin alkhari bal kamza ha shewna sote to fon wana wana ondile to da jambal kamza shewna subu to fon wana ngulti den kura wana tamba alafi wana tamba alafi ne amjar kamal bukata mal shi kamza han wana amal to wana nar badashi wana ngul baka ce jafi kace mabbe to fon wana to sur wana nar badashi wana tamba lakara ka to basodo fam ne baye katin sakana wana wana imam so kam sani ka kursu so kam za ana la sar fatiha ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم ارحمنا وارحم آباءنا اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم إن لكل واحد منا حاجة
فاقض حاجاتنا وحاجات الذين يلوذون بنا بجاه سيد الوجود هاء الرحمة وميم الملك ودار الدوام اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي. Alright, alhamdulillah rabbil alamin tana ku puhru ka para nyungun kambi yoma be kartanga kanan katar ka ba NTV matapunta Allah bal yezungo dabselongo tazan hanan la zorson kata puhru idi jangle kata camera na makara zang to kulfatang ya alongo jang palle shelban yuni mane kanirbo bondele na maka jangle na ma na anga fara la jangle mane kata be denen masjid al abdullah na won ga fara kata dal fatuma ngono Sheikh Malam Rufai ku garto ne in zang ta puhru idi jangle matar pun yala yetin nya ban kana ntazani telmam nya ka janglema puhma tin yeba shaba nyeba yetu anin ye shele na yum palle pogon ye shele ka ta jan puhma bilin bambe yumana kantan ka gba NTV ya tana ku biane salci na ande sogo na tu yum palle ya na ka yum palle pogo den ka amal na zanti bilin ni tan to ntaya donc bien yala pour son na chan yi bambe puhan zongo yarla NTV te paite dal fatima docteur Rufai te paite vatan lana ni yara jama'a ban zahakana te tabsonka te pujinglama ka sobutugo pie pale karnyala suhdu ni nyasam ka te mitin yan yalla shamzasa do to so palagi yapam na ban zasa kana ta pati jinglo committee ma zasa tin yala ban mal portion pour bazasa ta panya ngumbo bikene jifis la nyale to min honda ba bipi ngun ni ya lo ma assemble man kuro na nga fara karla nan ka tarkan nan paya yes di pashilu titi na shale on dirma de faya palsina bo tabarakallah salci adal barka salci mo katana ba be honorable mo de gwa ku biere na de sogo alhamdulillah te par na woni on chetin ya via hal katetelo nol wona tlam pore chugo te poya ka papam pour sunna ko chenla ngun katare ka jeng wote za ngunye te ba Abdullahi na on zomo nambo na on chae tam po jeng shama zakar pago kalam pore zun ya fatan la mno pamba zaha kalan labnan te puhre mbad fana mno kwamba zaha kalan puhre te shegma inshallah o non hutuba shama inshallah te suhpalge pa wonye sheik Rufai te puhre pam kalan puhre NTV inshallah MTV te katin yan yoye samshel inshallah ban sha'i kunnan ka te gahnu boye yikan mena na won yan yoye samle yikpato ama na on gulletinya ye ban mekpor na ponkan na te yarlma nduma na on timya lafi na on gumen sarati kalam pour tamba bilga zahana te yum palle musulma kam te puhroba te ko to tam te regina minisa yela alhaji sane te puhro te vetang boblon wa zan ya vetang lan zan ka te puhro na on choko gbotang ban ma venga tena ka disi nduma na on chatati gomantima entity disi ka te disi son tengban zurla mno pambala nyela wa vice president na on somba na on chabo gbotang ban ma titi na on chabo gbotang ban ma titi te puhya ka papam na on sompa NTV te katin yan yoyen samshe na an sablara te gba paaya te porno ma gba nyela ban na ku biel mat fon yela yete biel masjid al abdullah na won ga fara fatan ya alngo karabi kat dol tel mam pema ngon nye docteur Malam Rufa imbala ma ngon kat dol po jongle te mal sister rafia pi be ana ban hajo be ana kokome te mal sister rafia pi ko gwenzo o yum pale po gon nye challenge te mabile min darzana ngwaye so alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mpo ya kapa na mpantu yum bobgo kapati alafi kapati kacha pa yunda nan lampur taba kalampur idi janglama mpo ya kapa to ba po ya pam kapa sister lala nyala katana ku bi masjid al abdullah mbala ma dambe fitan ya alango katana bi tamana ma ya ale ne bazambo yum pale po gon nye chale
nzanti dan mensem le zaha bambi yomana kantan ka gbo NTV tana ko porane tu yumpala aja ali karba amin Allah karba muna mun gode ma Allah amin ya rabbi shekara ba kowa ke samun shi ba kan da yake kashe kai ma Allah godiya so godiyan da bai da iyaka ya kai ma ubangijin mu Allah ya ji kan magabata ya maimaita muna kuma Allah ba mu lafiya ya ba mu ladan azumi ya karbi addu'o'in mu sallolin mu duka rukunai mu sujuddan mu do Allah ya karbi ya sa muna cikin mizani inda muka yi kuskure ubangiji ya jara muna shi Allah ya yafe mu duka mu baki daya ya hada hankulan musulmai duka kuma baki daya Allah kai mu sabon shekara muna mai yanwa duka barka da sallah mun gode ajiya alhamdulillah rabbil alamin lalan yala katana kutira na NTV zokata bengo kana won kadare ya pune katamina zan hannan zokson katabe masjid al Abdullah kata shehu netelman pema ngunun ye docteur na mama mang balama docteur Rufa balama ngunun gartoni nzang ta puhulala idil fitr yunu 2021 balama tanno zokson pam dama jinglo ma nyala jing palle na won ga fara katamlon kana na aski intizan gartoni kala la jama ngoma ka kana mata pun yala yitana ku bian ne tidi lahbal shel dum biane nzan jande telman pema tuni ni suluban kana to po jinglo maza ba madda hadana biela yoma uruna kana tidi ndi na chakata wum dabsil ngoma nyaasam pui kashi huna pena nandi so بوليت صب خب مصطفى ختم الأحمد أب القول والأخلاق فرعا ومهتدا حتساني خواء قبل عنا غرف فلاوى سرعت من الرأس سياقي يا أحمدا عليك تبخي وناس في سنة القراء تمتعت من خد خرويس كنت مفردا وزوخمت في خزى زماني وعنني لفي غرة ممن يروم محمدا محمد المفتاح الفتوات السيدي وخاتم سلك رسل ختم المقدمة بعنا لكل أنبياء من له بعزينة الخضراء وق وعزما رسول من المولى وعدم لم يكن ويبقى رسول الله داعما ومعزما فنشهته كنزية الحق وعده لذاكراتنا قاسما ومقسما فعايوا جميع رسل عايوا محمد فعايوا جميع رسل عايوا محمد فعايوا جميع رسل عايوا محمد فمنهم إليه كل شأن محمما مواخب رب العرش تاخى محمد ورحمته وهو رحيم فأكرما بشير نذير مقسط وهو قاسم جواد قريم باسط قف منهما مقفى عمين وهو في رسل ميسبا حبيب إله عرش برعا ومهتما عليه الصلاة الله ثم السلام مع الآل والصحب قرام الزاوي النوى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنان زوسون بامام بنيلا يزون دابسلون ما على هيري دابسلين يالي كتنا كبور كبار دان ما بيلم نزوس من زاهن نعوان يندي شيخ بيجي شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته Chehu te pohe ka papam anzang ayum palle lahbal ni nyeshale inzangti katinya denye chansan to awalan man yum palle nasiha zanchan al ummanyala te pantamat muslima katamalna banjini wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu
ti mal nan ban yinma dan yance ka ta be kulan can shikortane halaka ba mo ba ndollo amma ti kanan ban yini to da iman tiyan lablan yanga saniyan تقان تما تبين ملده ما تبونه كتوجه عينه حماسة واتو نيولي إنسان شانت دا دين وسلزو دندنا ككريستيانز كابنوتو مي بمكارنتنا ما تبغى تبى ملده ما تبى قان تما كتميت مكارنتنا ما بيتي واتجانش كوزا كبنا بانجا مسلم سنولا دومان دمبلا دراي فاستن دمبلا 6 to 6 de 6 to 12 كي ويكرو بهنا يا كي دي وزن مسلمان بيشلان بين شاتن كبرى سيرتيفيكيت ما كوالي لا بان دبين من يلي ترزو انصهر تما بيلغو تمسلم بيلو كدما بقان تما هل افا كم اين يوازو وين ين لو وازو شلدين ين لام الامه اما دي توازو شلدين ين لين ما بون كاي بي كا كانت لي تن يازا كاي gwamnati kunye bamboma ba palata party mana ki karba ka biani ka chantan shel ka inye bamo ba party mana ka karba an ko karda population ma gwamnati me bola party ka me bola population biti en vote wula yambala to rozo ti sheba ka te ne bamo na ai bidi anan yaba ti ballabe bambo kazanam yaba ti ballabe to ka tini balan le palma de zo to bola nan ban yine ndambala to second nasiha di can la yinim sane yinim ban reportera don bayan da kaman fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun psychologically bin shakuto sam alepele ko san kaka ta nya ngom mana mapuka kay ne zamna alepele la yen yaka pan yirbo ka tarbo na chanta mal da ma agbanya la fita ko fil dem bala torzo in mal bashar in yam boy ban da moledi okay ban na moleden tuni bohaba amma a chanta bohan won ban nan dale ngon ko ya na anar kan nabi di anyale da mu ka hujja shel la hujja wor malle wo bana nan to ngon ne karam pani manama wen jim ke ne kane ngon nan la ngon tuna chanta boho koyar lalan lanyale aka na ta bolla ben shadin baga shi'a nyam shi'a nira bohmo na'am ka boye ce kenan ngo ka boye ce wannan ko ba to da zamala kawum tarika nir kanya kayan bohbo kanya tarika nira to bohmo amma ka tinye ni ambari yani rabbe ne voso ngomen tarika kayana salatul fayani a abidi anyale ni ma ana ka tafita bana ya domin tin in ku ya muhammadu rasulullah wala ka so kam ya sallallahu alaihi wasallam hadisi ya za'ayini dukane don wani kama aibul muhammadu so kam wannan sallallahu alaihi wasallam la hadisi kane an fi hadisin zahane amma duniya za saudiya ka ta akwai muhammad da yana sallallahu alaihi wasallam a'a iran aisha sallallahu alaihi wasallam iraki sallallahu alaihi wasallam najeriya sallallahu alaihi wasallam ghana sallallahu alaihi wasallam da ma hadisi kan da ma ayi lafzi ma sant da na kuwa ne ayi sallallahu alaihi wasallam nanna wannan ta wannan salati in zanto na'am me ne to anan salati in zanto mbainya ka ayama ya nin chamta kokolona kan baishin kai to chamta kokolona nkola kolmana to na ya ne sallu alaihi kama kan tan ne allahumma salli ala to bana nyingun yan nan salati zanto la manjiwo manjiwo go balente mi salati ma de zo nyin ko kan sura na la nan salati wa zanto to ban sha anji yin zab de zo balle ban sha da ban bona ban sala hala da ban na anto nan salati aku yanta pa an salati kan nan to ma da ban la pune to rozo ban yara pam jene de butuna kaman di be hagune kata manna ban yara shanga ben sabina bashili bamane jima sunnan yele birin mile banan lafsa jil nan naawunne naawun ya bane wa yahluku ma la ta'lamuna zaman ma yiku kenan man naawun yen namla ban shaw yinin wo yinin so ben wo yinin ban ku biya na sama la ta'lamuna yibe mile Allahu akbar dezo sahaben ma ba me speaker ba mile NTV ba mile de fan to so ay me jangle kaba nan fa nan wannan zomna won wulan yenyel bole je kata jangwan man la ay kana dum la bi la madina shehu
jeng shalbe na ai pe a ko so la do ne bin yon jam kai amma tanan dingo ai na kena ana ko en zaman na le kazan na ma photo ne ma Allahu akbar aba biyo ka purina ka so do be shakam pucen de bora zaman ka bor vel no na cinse zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wani be shamo kadan danyele pente da raka pente wanda raka le amma bon wulan yele anye kabdiya gol bun wod mata karbiane de zama bida da mala ta'lamuna yele da ma so min bo na kama so na sai na bakar wara kan salata fa da mai wara kan na nura mirin bi mai wara shi na ko yi shi ka mai awu da mirin na wai lafsira shi man intina ma shehu ne wala ka ma na ne na wai haluko mala ta'lamuna ma ce na mai nam labin harshen yin ngo yi shi to salata fa ta babira wai haluku ma la ta'lamu mai an ku gufon shirma wai haluku ma la ta'lamu sai na bakar da shi annabi zaman wara to yar ya to an tirne fo son be kata wai tuma ka kulbe mu anan ku cana wata borno mu am de shewon ba zala ka na am ko shi ya kalle rana ya rabbi la ai chante jin kan wa ko hasane be wonnam de maneka a zona fobe de ko poy to lan lan yere sena umar wanjin na ndama ko tishi minbar zo kalihre bambe to amna kayna aljabala ya sariya Allahu akbar lalan bi ma ko gora ma dan washin ba alan mallala nin bi Allahu akbar kashin ba alan mallala original telephone ma Allahu akbar ko be minbar zo kayyara ka jihadi anab sabna ka turu to ka wundo yeto ban ko ko ba le ya lolo zalon lolo ban ko le be nyere che farna ne ka to don ma yan en surround ba ka ben na wonzo da pala umar zo we yela na party torzo wa yahluku ma la ta'lamun ba da zo yiyan bohbose zo me na wone da zan ya tari ka bohgon zan chata bohin won men nan dale da zan mun jan nan bohgon zan chata boh tari kanan bohgon a lalan yele avant ya biyo dan pahari ata ban shagabet muslim mabil system na karatu na kaman tiyiri yana aile duniya biya bi poba into 100 to 90% za hanyala bisha ban mananka bidan nam yansi da zo ta balgama pa ma cebo da ma aicha pa to abima boba pam ngumsuro boba pam ngumsuro fonshal amdala de ngumsuro me fonshal wa mama ne bima de ngumsuro me yifona wa malazo ma ni man hawo ba malazo ma ko shukuru kar ngumsuro aban ya biyo kana an cenyi mamman na zon ngumsur che zanto ko mama gbala ngumsuro am darsa de mbo me da mo mama yem bor no banks biyo kadama yi walgo mane fault ma dranya nyindene ka ngbabon na bi ma banda kama fault ma wadan danyele de tama yin bran bi zai Allahu akbar babban bene ban yezu ko kaba bara karma psychology kana wa maka yilmane dizo oi kana school ma wai akwai la ngom mudu ba de biya different to rezo annabi sallallahu alaihi wasallam abgadul halal inda Allah at-talaq halal shel bene kayin nan na on jarla sulma dan nyama ka karpa to rezo tirk panta makata balgale derjela dan pahrata to zom na wone dan nyete dik kunun fawale kamin apashiya ka malo zo ka ba miyo ozo ngombo azon bara e ka yilan ko yina ce ko wa wayana wa mali da kwa man ka miyo da ma wanto tinya lesbian abami wanto nya la waccan mun in ko har de tuwewe ka kunya ka mina da mine pashiya ka kena ko murgro ne ka tara kan murga ka yambami ashe ba shi da timwa to ko yul ka boshiya ka yambami wanto nya la waccan la dun yina to ko hare indian hemo ka yinda ko kul voile da kan wucin gon kan nan turare nan ma ka inshiya ka kana tiyan yar ko chaji ba hazo ka puna bi ma na lezene ka lezene Allahu akbar to zo da tumina mi wazona ma lan nan yar abiya duk cika min abi kul kana ka man zombala ba man ka mi ba ka ami mi o fo na nyala mbi mina biya ka ba chan ko embo ko en nyi ba kan to ban chan ma de to yana timita ba to nyala ne ko yole we mbolo biya ta we hey yimbi on yala manje fatina Allahu akbar yi walgam ma di palala ato ko en tin tinyo ko ku kan na kalana
ashiwo nyula polwal bila dan baban bon la dam na polwal bila tarzo annabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to dan par la sin yala adwa kama yaso na'am shew puy kamal so adwa dara dangala de bayani karma dara de musakse dara ba sakse na'am tara zan mazale na'am kayan bo dabsal tempo chwa okay dabsal ma yizane insha Allah tan ta lahbale na'am ka dimallati ta karan la'anna okay kaman ta kullu shama tumi sura da man qur'ana da saksiya qur'an da karya da na sakse tafsir da nan ya tana ba sakse 20 ya da nan ya tana ba sakse da man zahame bukatan mal makarmal da ismul azam da lisanukum fa yakun ma ti bona mabilgo kamna dan dalma na aniyan yashale kappa aso amma addu'a this strategy ne yasham mir akul tura addu'a kasir sauta ka aso anyi mir kalan foma lan labtai an kul kannama kullum an yakaniya ma anyala na wonni diele wa pun diege udu allah wa antum mukinuna bil ijaba am di palala akwai sur ka yufan ka sura ka banyar bukatan malago to rozo titi dafsilma tan ta lahbale insha Allah subhanahu wa ta'ala ka ati muslim mabilgo de shawara to nda duwa las ne kullum las banyanya addu'a jan wana kulli shamo am shehu len le halpol na bela karne me makaranta ay ke jan wana kabya nan wani ko da arziki kab me jan ma mun na ba miyo mamman yele to kuna alhaji bo Allahu akbar Allah to rozo imani pala litafa pam karambo Antonio so shusha na nyu ko imani kargar mbalman dane Antonio so karaki kullun kunyo ko imani kargar so kamdin imani wa dun ko biya ko ka karmi karbar ko da malla bansam mun larabci wa belo ko son to wumne larabci kapa bangla kapa afa ayi nun kan wumne larabci afanyo ti ku shama kaina haddathana kashinawi an abihi an jaddihi radiyallahu ta'ala anhu yujadu sayyidul atba'i fi baladihim muttafiqun alayh man yana ayan hadisi na man gabla zan son so shiu la Nigeria na ku ko ma man waka yi miyan ce mai to astaghfirullah zan da ta man da mala hadisi kar na ku pa 3000 mai to tun po man de hadisi da na baga da ta ma mai to man na mal more than 3000 hadisi bala kai na mal ni na ma shefuro kam ka bi baran wani shefuro kan kushino ka kulcena mata haddathana kashinawi an abihi an jaddihi radiyallahu ta'ala anhu yujadu sayyidul atba'i fi baladihim muttafiqun alayh lal hadithu sahih yarbi da'if man ayna shay bil fatuhul bari puna ma to ya ka fatuhul bari shehu te kuran de ka hadisin yale shin wacce kaman kushin namla bana Allahu akbar tan sharban ka tabon la kasana kan ya haddathana kashinawi kasana doso yaliya an abihi وديال له بنا وبسنا عن جده وبيبسا قال كويل يوجد سيد الأتباع في بلدهم ني دكتور مزاها بنتبرا دبان له بيبين بحال غرغاجيا traditional دكتور ما بتون دنزها شاچن كسنا كانيرو متفقون عليه نيجيريا ذا بدهتب كما أجن كسنا ندورك بتوتبله الله أكبر traditionally ما نيجر شمبلا كان ين نسيت اللي فتوى شو تو دزو بلا وقوم لا رابطي أما كافينيو أبا هيبيو تو دزو دكانوا من السلمين سري إني دوتي I cannot pack how are you guys fine I wanted to see you although I couldn't get a chance. When shall we meet? Kaina afa wum de semisaka to mama ngona de buno dan kan maljir ban ma ba dan kan university pune kayan doctor na on de so da ma ndiyan chanla ashibte be ne ben yiran pa de zo na kana ya kale de ngam bawan zam pelan wan ba kar kayele zom na woni ai chanta zan ka kila kabu kuwa maraso neto sen wan wum da ma kuto karga nira dama I'm not a medical doctor of course aban ay biyo to ni salamu muslimin sir karan wono nyale doctor ngun larabci karan wono nyale afa aban ay biyo imana dan ku biyar ko kullen tun shalban tum zalama to rozo
awalan na won yuma sam yodin ya bin shamin tale katema ayen popa bangama timosodo ka pama mal paso mun chama ka wumta de dal barkan te boma domin me ayen do nyin do biya kaso na nan ce ka bi ma zo gara tabbama waratu nan dangaran mo wato nan wannan fil ba ka ba to na ka bi ma kanan tan nale wannan nale abin ko pabgo doya da me za wannan mariya ne to no da tattabo to ai do biya ko zo gara in the sense that nyimalla yayi ka bi ma ka wonta kan ta mal yilpishi o zo gara be o zo gara o yilpishi ma won to tan shalte da kan yilan yo baya ashe yin yalgan pamba da ta ma adun don di yalgiya amma ai do biya kan da anyin malayi ka do ba pishi kati in ki bamba to nya yilgin ne ba ma a ce ba nan fatina na durma ka biyan fatta ka ta har tabzo ka biye ne ta ba mun dan yimna ko pa ne makazan ko fa sheplo ka za ka lo mi paranya domin me yilma ba zo to ruzo so kamza hakman mu ma wasu na wani dima malla da sirri a fa ikul du'ai kama ashibitin ban do Allah wa kul du'ara bi ko zan can ta bono yo to ai kul du'ai nyin ko ce ka bazan bi ma na san pa anyo azo su ma she left side ma ka kul pa anu kai nan duma na tana bisono do na ce ko zo ga maka zo garo bano ma ka kunye bukata kurle kanya mun yura na ka bete musulun su wani don panu ku du'ar tamshal ma hal kaptanan da pe nahi wo kursu haduwa kamza hakun fa yakunun yar to amma abna la akwai shin men dan to wo kul du'ar kabra in Jesus name ka pa mu ban pa no ka kwa ma ka fama ngun tien yo vrgnyam so kam hal bi janu babiya ne fama so kam ne fo nguna won yo va dambra na kun fa kun tama kabra yo verno na ngumte raja abdullahi nyene mbeto na kapoma tunda raja min nan be shama zaha mun bombe na on som njaba abdullahi ndibana on zoma nan bo na on zoma dan lalan lan yele wacce maka ce hajina ilan ma ta system and man na tamna wapa ma lafiya wacce aka ce ta zo pa bien haji fasila nan bien na on somba haji fauziya nan bien na on somba haji fauziya ko tamna ma tamkam na on na tamna wo somba wannan wo somba haji fauziya ko kallan bara nduma na on somba na on nan lala jangla ma me na on bam zala to somma mi ta zo somba la somma ta zo somba la na on pan ta zo somba choma mi mponti de advice na chimbe zo me na yiyem bay motonama bam yele balam balam moto dan babde nyere na bam balam balam kapa yoma Allahu be ka bale yoma no de gar kale chan leti dama ay bale balam am paga am bonna pacha ami bale ka gon non bale dona tan yisra atulo man azent anya ka nan leti ka ba paga yoma de zo tekul bam ne biela kapa yoma be tibu lala to taballa yoma ni jalan kale paga leti na ngumti foma banya tuntuma yenan kanna tora yelma ni yimal ko kari ibada min yare ndumana natana yi md ni mun balama ni bantum tuma da funuma hal yi wasa mana na amman so kan bukata yi kurbuna ma na amman ne zan shi na ngume kacence wato mistake na mo yi ti yel bana ina ngum ya kace na wanda ta wacce da karnyara in the promotion of Islam tradition kuma nationwide karnyara malwazanti gana ya na wannan lala na wance karnyara yin palma because me ta lala media wa palmi da jilin zo to na wannan tamnana warce ki pan lardin yayi wekes wai ceki yo na an ce kan yor biene kuma zo son ta tanyar da mana an ce kai yino kam za ka gata mali dina ba na wannan lara da ko yabe ce na wannan ta ozon banan ba da ko ma ban yaya na ozon banan ba ne sai kaman zon da fsilon da ko ya man nan ba fa wanto tantin ya girlfriend so na to lor no doctor ko doka boy so na kan na jelji ta na ngo ta Allah ce sarfata to tananama na ta MPs bazom na wani banan mata adalci ta tambame legislators sun yaba
tenen tembam ne bi chang te zan te tan zan chang gwamnati sani to na won che ka chang bi in yalle kar non de ma ba ayen tam ni ra empik za ha da tum no mi da ban tradition ne chensham te da din ne chensham aban ebo kana in chena da ma ayen chan ka mi nin sal da din ba te ya ne ban ya kaza dan nan la kar agen sa da din ka mo ba mi ka pa nu ka yina to rozo nirtir ba advice yam empik kam za ha wo kwan mo ma ko pa committee shele den yan tiro shawara lala committee sma pune karya pa pambe biewone nin kura dabba kabyerne afanima kabyerne dabi kabyerne tuparba kabyerne bazawara nima kabyerne na chimba kabyerne hatta bison be primary school ko ba ko biewerne banyan lam nto shawara ko zancan nte vile nyanya dan baza hatimo me ngon kan votra watimo me way bel jihlela na wonzo cioma dale wabin kuto mal wabin tukuto to piya Allahu akbar balle makanya sayyidina Umar radiyallahu ta'ala mun nan adalci ka so kam nin to adalci khulafa'ur rashidin opone amma wakan sinya 20 years ko obi daro Abdullahi Umar ko zanzan ko nyo kai way mba kanima na bewura way alhamdulillah malaika shaman ne biyan biye ne man azo tam kan jamin kutuba so wen ku bi ku jaman so sa ne ko mba ka ada so rabe shamwa bule tale we a gota shelda ku do tin rayirna ngate fon tinyangu ngora gota shelda biyan man kan da ba to ce ka ba malle we do so ka ba biye ne ma Allahu gota bal taala ka ku chan sonte katan pa balgo karti shab asma ka shab nan asdan ka shab nan unki gota yinzo Abdullahi Umar wan kul ne biya o chamati zan gota mane ndi mar dare kan ni bukata waya son yama bati yan mal asalati wana ya dindalma ballen tazo las banon ya sen na on cika jinna lafi amin na on cika jinna lafi amin subhan Allah tamba bismillah assalamu alaikum na shel na bene to tun so shel ma na on palm le bi je to shel ma na on charo wum ma na on charo bi wum na on charo ko kata la last station ma na on charo chankata lo na charo chankata she on tele te son shama na on palm le tete lo na palm le tete fatiha دعوة خاصة لجلاسة نعم أتاكر لا نتم لا وتبا كتبك عيا أتاك كعدل هي الموضوع لا نقوم تتظاهر وباتنا لا نقوم تتظاهر وباتنا لا ما نتبكنا لا ما نتبكنا تليت الله بالكدما بينا عجوا ما تيفو دبي karma bien katien kana te pile la non la lita fi karma ni non shal yangma yana tien zama lapkena da mun to bana jangma jelela pendin hal te patam shal tin nyata makaranta mo na on non la subhana rabbika rabbil izzati wassalamu ala al mursalin sallu ala an nabi sallallahu alaihi